may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adda ka numatang ti agas na umi anak ko. No kasta, mabalin nga rodan ti mangala, tatang. Sumat ti imbaga ni pari Piping itay limabas. Umay kanud na midwife kan doktora. Makipila kan tuman. Anya nga agas ti alaak. Kasi iti sigod nga lalaam ah. Okay, mapanak to nga rod inton madamdama, tatang. Mapan ka dagos, tapno di ka maibusan anak ko. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Sa anak ang maibusanan niya, Amumot aka sa pulak launay ti maintenance ko. amok day tatatang. Saan ang masapul nga ibagayaw? Mangan ka nga roden, tamasapa ka amapan. Sigurado apila manan iti klinik. Excited ka launay mo, tatang. Narigat ti maibusanan niya. No sa anak ang makapagtumarita agas ko. Talaga ako marutan ang nayak ah. Anya ti aramidan ni Alwina dito'y klinik. Sa paintugot na tisingin nga anak na kat nakabarbara ti panawan. Mabiit man lang taasit gak. Mangala kayo mat iti agas? Ni, si kamot gayam Naomi. Vitamins ti gagarami. Kat, apay nga intugot mo tisingin nga anak mo. Awan mo't ngamin pangital ka. Ay nawaw, nilakay mo ngay. Adda trabaho na ita. Sa nabali, tagawid kami matladagos. Apay nga taakas jay. Saan mat nga agkarkaro pati singin nga anak na? Anya ti kunam Naomi. Ay, awan mat kit day. Adda nangag ko nga imbagam. Ay, si kakit di mo't Alwina. Saan ama ipapankin ka tiin bagak anya? Talaga ang nagpigsa tilapayag na. Nangag na pailaang mo timbaga. Adto yun ti aga siyaw, tatang. Agyaw manaklaunay na umi anak ko. Apay nga taakas jay, tatang. Ay nawaw, tiyan niya manan. Naranaak ni Alwina iji klinik itay, tatang. Kat, Nakitak ti singin nga anak na. Saan damat nga agkaruprupa? anya kumaitan saan nga agkaruprupa. Siguro, sa bali ti ama jemay sa tatang. Ay nawaw, di mo ammo tilawlawatam. Isudalaang man ti singin anakitak asaan nga agkaruprupa. No awan tinasaya at nga ibagam, agulibag ka. San akum kumpormiti sa usawang mo? Nakababayin ti kastanod na makangag. Dakas man ti kastang aramid anak ko. Naibos mo't gaya man kitilapia aginatang ko idi napalabas a Sabado. Anya tanda di tarif nga eh. Hamken hatdog laangan tinabati lakay. Sinigang hatilapya ko matigayat ko. Mapan kala gumatangan iti istor ni Nana Flora. At nga tala ko na tilapya dyan. Adda lakay. Ikaw nakarod iti kwarta ta siya kung ti makaam mo gumatang. Mga laka iti pitaka, lakay. Ayon ti pitakam. Adda iti silid tayo di mo nakita ya. May sa kilo lang nga rod ti katangag. Wan, kan sinigang pa'y gayam, may salaan. Adto yan tigat-gatangam nga itlog, Naomi. Ay na, agyaman naklaunay Nana Flora. Ay wan gayam, nakita yu ka din ti singin nga anak ni Alwina akalugaran tayaw? Wan mat, apay kaday. Nakitam tilangada, Nana. Ay nawaw, siyempre, takanayon damot alumabas dito'y isturkaw. Awan nadlaw yaw, Nana. Kas kumaitian niya. Saan dang agkarkarupa, Nana? Ay unay kan, day tapay lang tinadlaw mo. Amangan kunak no sa bali ti ama jemay sa, Nana. Na, ay tila ibagbagam mo. Kasano kumasabali ti ama jay maysa,
kat singin da nga raw. Ganyan, aguli mo kan, ni Piolo nga asawa ni Almina ti sumungad. Sige, agpakadaak nga rudan nana. Agawid ako. Nasaysaya at pay, ang mga nuad da maisawang mo dita, kat mairamraman akpay amadaksa. Ne, apay da dyan, anak. Ay nawaw, ti anya Piolaw. Agdardaras mo't ni Naomi apimanaw. Ay kwa. Apay ka nun, anak. Kabutang naksamot. Si kakit dimot, saan asika ti makagapaw? Nalagip na lang ngamin ti ilutluto na nga innapaw. Iso anak ko na agdardara sa pimanaw. Kasta ka din, anak. Manya ti umay mugatangan aya. Ada tila ko yung atilapyan, anak. At dapay, mano akilo ti gatanga. May sakilo laan. Ala, mabit lang nga ron tamangirwarak. Agtugaw ka pa'y, tapno di ka mabanog nga agtaktak derdita. Marites mo't dayjay anaw mi. Ay, nawa. Apay ni Naomi Alwina bakay? Wala, tasarsaritaan nakit din tisingin nga anak ta. Ano tikat mo asawan? Imarmarites na tisingin nga anak ta. Sigun kan kwa na, saan da ka no nga agkaruprupa? Anya? Iso ka no matisang ka istorya na kadagiti kalugaran tayo. Di mo latan ni kaskaso bakay? Ay na numauma ak tutupak day jay lakay. Di makabasol ka pa'y? Aglablabos day jay ababae lakay. Itian niya aga po nga ibagana sa bali ti ama ti may isang anak ta. Di na siguro amu ti kunada a fraternal twins bakay? Amangan no ti amuna, kat amin asingin kat 100% nga agkaruprupa. Ignorante at chismosa. Ha, makaparurong. Anyamatan day jeng Alwina. Apay ni Alwina, anya tinaramin na king ka? Mariknak asabali ti panangkita na kanyak itay tatang. Nadamag na siguro dagiti imarmaritis mo, may papan iti pamilya na Pudnumat ti bagbagak tatang. Talagamot asan nga agkaruprupa ti singin nga anak na. Anya kumanga ti pagsakitan tinakam na. Nakitak ti anak na, kat adamot nagpadaan da. San lang a 100% nga agkaruprupa da. Day tangarod ka tatang. Singin, ang amsan damot nga agkaruprupa. Nagadulakid di nga ammom. Ay na tatang, di yung amin maawatan ti kayat ko asawan. Saan aga puta singin da, kat 100% nga agpadadaan. At dalatamot nagdumaan da Apay ngamin nga isukin ka na ita. Awan mo't kit day tatang. Ibagbagak lang mo ti madmadlaw ko. Ay nawaw, ninaw mi ti masabat ko. Good morning, Alwina. Kastamot kan ka, Noemi. Masapul nga tapayak. Tamang ano anya pa'y ti maaramid ko kankwan. Sa dino ti papanam? Di talaang. At dalamapan ko gatangan. Kasta aya. Di mo matintugot ti anak mo asingin. At damot ni tatang da kadwa da iji balay. Iso nga imbatik ida. Kasta ka day? Ala, no awanan ibagam. Aglisi ka itidalan ko. Pasensyakan. Aday ta, umanay kamot siguro dita. Saan kamot analok magkat? Agyaman na ka. Talaga mo ta. Masapul pa lang nga ibaga na sa anak analok mag. Nagadulakit din adil-dil na wanday ta babae. Dua atawanan tinapalabas. Ngam talaga asaan nga agkaruprupa dagiti singin, tatang. Tisingin man ngamin nga anak ni Alwina ti ante atensyon mo. Wuna, tanasabat ko manan ida di tadalan itay, tatang. Anya ko maitano na sabat mo ida. Awan mo't kit day, tatang. Apay ngamin apagpupudutam tisingin. Kat awan mo ti dakas ngar aramidin daking ka. Awan makit day, tatang. Awan ko na. Ngam di mo mo't idasardangan. Wano, kursunadam ni Piolo nga amada. Ay nawaw, saan Kurso na, damot nga ibagbagayo, tatang. Apay nga rod akasta ka. Ibagbagak laang ti makitkitak. Saan aga po ta ibagbagak asaan lang agkaruprupa kat kurso na dakmatan ti amada. Ay nawaw.
Masapul nga raw adal lawom amin ang makitkitam. Nakita yo dagiti limabas na na Flora. Asinaw dagiti limabas. Tisingin nga anak ni Alwina nana. Ay nawaw, isuda man nga minun tinakitam. Ah, naimbag man tasan nga agdwa-dwa ni Piulaw. Apay kuma, kat karuprupa na mo dagiti singin. Saan lang amin a 100% nga karuprupa dagiti agkabsat? Itikas jay nga itsura da, kasla saan damot asingin nana. Nabayagan day nga isyom. Saan mo't na malmalpas? Tinapatag kat adda nagpadaan da nga agkabsat. Ay, maruruda kun iti day jay anaon me, lakay. Di mo't imbagakin ka, di mo latan ni kaskaso ba kahit? Maasarak nga rod kan ko na. Relax ka kadilang. Di mo istresin tibagim. Ay nawang, dagiti ignorante akas kan ko na, kat masapul ang mabagbagaan. Nabayagan akas tater aramidon na. Ni bakit mo? Manu atawan matan nga agtep-tep palaklakay. No tinutupak day jay ano me. Awanin talaga nga agsubang kami. Di na siguro ang muti ko nada a fraternal twins. Iso akas jay. Saan mo ten ama kamubon iti singin nga anak ta? Isuda ka na yung tisang ka istorya na. Uray anya pa'y tibagbagam. Kasaritak day jay a babae. Talaga gayam at chismo sa kanya. Ay nawaw, chismo samot nga ibagbagam si ka Alwina. Apay a pagpupudutam dagiti singin nga anak mi iti asawak, Awan met dakas nga insawang ko Saan ka di adakas ti kastangar aramidam? Naa, Awan dakas ngar aramidan ti pamilyakan ka. Ngem nakatangtangsit ka. ay jak amuking ka Alwina. Ignorante at chismosa. Anyat ko nam. Ignorante ka at chismosa. Ag-research ka pa'y sakbay nga agsaw ka. Saan nga amin asingin kat 100% nga agkaruprupada? Di mo amo ti fraternal twins ako nada? Tapno ibagakin ka sa anak nga ignorante, Alwina. Kas na ko nakitayan, ag-research ka pa'y nga umuna, sakbay nga agsaw ka. Tapno saan ka nakababain? Makauma ti kastang ugalyo. Kunamlan asino mat day ta akalalaingan. Ano wow? Apay mananaw me. Adon samot na kaapam. Ha? Day jay nga Alwina Apay ni Alwina. Ignorante at chismosa kun kunanakit din kanya. Naa, anya nga iti nakakatkatawa iti day jay tatang. Imbaga naging kadayta. Naragsak kayo, abi nagaandak nga ignorante, tatang. Gunggunam apay kamin akum kumpormite din dilawam. Anya nga ita. Nakangag ka din na oras. Ay na, natangsit day jeng Alwina, Nana Flora. Apay ang naibagam ti kasta. Wan taagasam man day jay, inbaga nakit din nga ignorante ak. Ay nawaw, apay kanumot. Wan tasaan ko kanu nga amuti kayat naasawan ti fraternal twins, Nana. Isumat lagayam Ay nawaw, kastalaang ti bagayaw. Anya tinamnamaam nga isungbat ko kan kaya. Naa, di nakampian, Nana. Apay kumaakampian ka, kat sikat ti ayan ti bidot. Ay nawaw, Husto nga minon, sarde nga dagiti singin nga anak ni Alwina. Ure asinumot masair, nukas jay ti aramidem kadagiti anak da. nasakit mat gayam ti panagsasao ni bakat mo anya, Piulaw. Apay ni bakit ko me. Binagaanak nga ignorante, idi na palabas ng aldaw. Talaga amot nga ignorante ka. Ay nawaw, may saka mo. No di mo kaya't timakangag, irespetum ti pada matao. Kat, nasayaat nga raw, tikas de pa nagsasauna. Deserve mo Apay nga na di mo tipalantang iwat mo. Dilaw ka, dilaw. Ay nawaw, Maminsan pa Maminsan pa amang isawang kay tidakas. Tibabang ka talaga. anya? Nasakit din akong minaumikin ka bakit? Awan bibiyang ko lakay. Basol na no apay akas jiti na isawang ko. Barang agsardang mata na. Pinagsasawak mo't lang itay.
Anya timbagam kan ko na nga. Imbagak ati babag, no addaman ng tidakas ng isawang na bakit. Ah? Una yun tatibaban lakay. Ay wana, tapnog, butengan. Nakaturturod ngawin kan. Agulay magakuma. Ngam nagadumot na dildilawan na. Nabayagan na kasjetar aramidan na. Mano abulan nga awan tinangag ko ken Naomi. Nagbutang lakit di day jay lakay. Kabutang na timatibab. Siyempre nasakit nga tatimatibab. Saan kumot nga ramidan na jay bakit? Kun kunaklaang tapno agbutang. Namukla ka butang na tikas jay. Hindi pa'y kumakin na sarita ka. Tinapatag kat awanan ti pakasairan tayo lakay. Wana, sabay la kumata di namutan ulitan. Mano alawas mutan nga awan nangag ko adakas ken ka na uy may. Ay kwa. Talaga nga awanan, Nana Flora. Husto no nagnakam kamutan. Narigat mo timatibab, Nana. Ay nawaw, asinaw timang tibab ken ka. Ay kwa. Awam makit day, Nana. Ngam no adda kanupay mangag ni Piulaw kat tibabon na kaon. Ay. Una yun day tatibaban. Anya nga'y tinakakatkatawa, Nana. Awan, agsingsingput ka nga rudan. Di mo ipakat ti kinatangsit mo. Tanarigat ti matibab. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat masapul a komentaram? At damat oras anasaysayaat no aguli magkalatan. Iti kasta, maliklikan tiriribok. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta tilakad mo? Sabi na bakit? Nasaya atlat tamot. Ay no, pitaka ka dito ig gamam? Wen, apay ka day. Mayat ta pitaka ma. Agsilsilang. Ay ka, wen ginatang ko jesentro lakay. Sukatakman mo tidaan apitakak. Ay wana, mano atawan mutten asan anasuksukatan ti pitakam. Ay, wen nakunampay. Sika ngay, kaano mat agumatang ka iti baraw apitakam? Awan pa'y mo't kwarta kita bakit? Sagmamanulang matipitaka ngay. At damat 150 jesentro. Mano ti pinanggatang mo iti pitakam aya? Ay kwa, nanginamot basit tamayat ti disenyo na. Ay wun gayam, imay ka din ni nanang itay dito'y balay? Saan mo? Bakit? Apay ngay, kunaklakit din no inyag ng tinatangkan prutas ng order ko. Awan pa'y gayam. Agrubwatan sabi na, Mabiit laang taitulbak ko ti istor ko, Nana. awan nila kay mo aya. At da inaramid na ije garden, Nana. Mala, agawa ang nga rudan. Wan, Nana, mabiit laang. Ay nawaw, nagpintasan tapitakam. Ni Nana Shuni mat. Itala ang anakitak dayta Kagat-gatang munsamot. Ay wan, Nana. Nagpintas sika. Magustuak ti kulay na. No kayat yo, isurok kada kayo no sa dino tinaggatangak, Nana. Ay saanan na kong.
Awan mo laang kwarta. Para laang iti grocery kun bangos ti budget ko ita. Adda ka di aramidam itao, Nad? Awan mo't kit di bakit? Apay ka di? Mabalin, asikapay lang ti aglutaw. Adapay aramida maya. Adupay, tinaskan nga aramidak. Mangiripakak iti i-displik alako. Anya ti lutok asidatangay. Kat no adan sapay mo tinabati akar ni ti baboy. Adapay bakit? Ay kaisupay lang ti ilutom tap nung maibusan. Tap nung masukatan man mag. Adobo wano sinigang. Ay nawaw, saludsudom mutla amin kanyakon. Wan ata ang mga no adati ilutok kat di mo mutlang magustuhan. Isupay manin apagapaan ta no agreklamo ka. Naibos mo't gaya man ta sukar. Ano ti ko na yun, tatang? Naibusin ta sukar, ariyang anak kau. Ni, apay mo't adiyo insapsapang imbaga, tatang. Amo mo't anak kau, managlipat akmutan. Kakangay ti lumakay. Kasapulan nyo ka di ti asukar ita, tatang. Uy na, tagkapi ako ma. Ala, mabit lang nga ro tamapanak gumatang. Sigurado ka kadi anak kau. At datilakad mo itasan ka day. Nasapa pa'y mat. Ala, urayin nyo ti gatangak nga asukar. Mabiit lang ang tatang. O sige. Gumatangak man, mare. Anya tigatanga, mare. Ada ka dila ko mga asukar. Ay adua, mano a kilo tigatangam, tay supot kon. Ay nawaw, may sakilo laang. Anya pa, ay mare. Ang day tala ang mare. Mabit lang nga rod, tay supot ko tigat-gatanga, mare. Mano ti asukar ita? Ay katkas iti sigod awan mo't nagbalew. Isulat ta, ti presyo na. Ay. Oh, at titibayad ko, mare. Apay awan la ti smaller bills mo ditan, mare. Awanan, mare. Day talaangan ti kwarta. Mabit lang nga rod, ta ipabaryak pa'y kanila kay ko. Kurang ngamin ti barya dito store. Ay nawaw, ayan ngayon ti wallet ko. Dito'y laang matinangidiswak edi kalman kat. Unad! Unad! Apay ka daya. Umay ka man pa'y dito store. Ibagamo na niya ti bagam. Mangagmad ditoy. Naa, umay ka ditoy. Ang mga numangag dagiti lumablabas. Anya ti bagam maya. Amom nga datar aramidak. Pukkaw dita. Nakitam ti pitakak. Pita ka. Diyak amukan ka Nangidiswa maya. Kat no adalang mat dito'y store edi kalman ta nag-inventory ak. Kita dita Ang mga nun na misplace mo lang. Amangan kit di mat no. Ang mga noon niya. Amangan mat no inbulsa dayjay ng aryang. Isupay laang mat tigim matang itang aldaw. Ay no, di ka basta pabasol. Birukam nga muna. Ang mga no dalang dita kat di mo nakita. Awan nga rod makitak. Si kaman pa'y ti makaam mo dito store. Mapanak iti ayan daryang. Sapay adda sagsasangaribo akwartak iti dayja apitaka lakay. Adda ka din ni Aryang, tatanilo? Awan ti anak ko dito'y balay. At dati na panan na. Sa dino, tata? Nagpasintro da iti gayem na. At ka di masapol mo kenkwana. Masapol ang makasaritak ti anak yo, tata. Amok nga isuti ng takaw iti pitakak. Ay nawaw, saan ngagtatakaw ni Aryang? Ay na, isula ang tigim matang itangal daw. Iso nga muklatan nga isuti nagtakaw, tata. Anya nga oras ti panagawid na? Enton malam to siguro Agsubliak to nga ro, tata. No sumangpat ni Aryang, ibagayo nga isagana na ti pitakak, taumay kunto alaan. Anun na kumamat ti pitakam. Ay kat siyempre, amuna nga ada kwarta, iso nga inala na. Nakitam ka di nga iso tinangala. Sigurado daytan, tata. Asino kumapay nga iti daddo maamangala kat isulaang nga ro tigim matang itangal daw. Sa dino tinapanam itay, sabi na, agdardaras ka mo. Iti ayan da Aryang, nana. Anya ti inaramid mo ngay ijay. Mapan ko kumaalaan ti pitakak nga inbulsa na, nana. Ay nawaw, tinakaw na ti pitakam. Wen, nana. Iso na lang tigim matang iti agsapa. Idikwan, jak maten mabirukan ti pitakak. Agtatakaw mo't gayam day ja tao.
Amangan no na misplace mo laeng. No na misplace ko laang, di nakita ko may balay, ngam awan mat. At dapay magkwartak iti day apitaka, nana. Ay nanakong, narigat ti agpabasol no awan pamaneknek mo. Ay nana na syune, sigurado ak iti ibagbagak. Dakkel ti posibilidad na nga agtatakaw day a babae. Ay, makabanog ti agbiyahe. Imay ni sabi na dito balay itay anak kaw. Ay nawaw, anya timay na imbaga tatang. Sika ti pabasulan na ng takaw iti pitaka na. Anya, ni, ano kumangay ti pitaka na tatang. Diyak manam mo iti day a babay. Ay, agpabasol manen, kat awan mat ebidensya na. Mapanak iti ayan na, tagsarita kami man. Saan anasaya at tikas tang aramidan na? Orayim latan nga umay dito balay anak kaw. Sigurado nga umay day inton madamdama. Tay sumot timbaga na. Apay kanumit asyak ti pabasulan na ngay. Una, tasi kalaeng ka no tigim matang iti agsapa. Isumot ti kunana. Jak tupay amuno anya ti itsura ti pitaka na. Isublim ti pitakak nga imbulsam, aryam. Awan ti pitakam nga isublikan niya. Naa, di kan aglibak tasi ka lang tigim matang itay bigat. Nakitam ka di asyak tinangala iti pitakam. Asino kumapay ti daduma amangala? Kaibagbagak laang asi ka tigim matang itay bigat. Awan amok dita. Sa anak ngagtatakawan niya. Pagan ano kumamat ti pitakam ngay. Jak tupay amo ti itsura na. Isublem, wanaw? Ay nasaan asyak ti butbut ngam. No imbagak nga awan, di mo ipilit. Naa, aglibak ka pay laang? Pangaasim tadi ka agpabaso lakas na. Gaputa siyak laang tigimatang iti dayjay nga aldaw, siyakon ti pabasolam. Anya ti amok ngay dita. Amangan mat no na misplace mo lang. No na misplace ko, adda ko maijay balay may. Ngam awan nga rudmat a makita. Uray labusan nak ita. Awan ti pitakam kanya. Period. Bagbaga man ti asawam manong unad. Natangkan mo't nga rod ti ulo na. Ang pabasol nga oray awan mo't ebidensya na. Magbaga akmat, ngam jak amo iti day sabi na. Ay, nakapigpig sapay nga rod ti sa una. Di na ngamin matagpalang tingiwat na day Naimbag kumamit ano pudno ti isawsawang na. Saan mo't nga rod? Bagbagak to ti asawak. Saan nakadipay anabirukan ti pitaka na? Saan pa'y nga rod? Ngam pa nagkunakit na misplace namanan. Kasla ti cellphone na amapukpukaw idi Nagsuspet siya adakos. Tagayam, adda ti cellphone iti bagna. Sapay la kumata mabirukan nan. Tapno agsardeng matan. Di mo ka di pa nabirukan ti pitakam bakit? Ay nawaw, kasano kumaamabiru ka kat tinakaw da nga rod? Di kag pabasol no saan mo mo't anakita? Taasino kumatidad duma amangala iti dayja apitaka ngay? Dahito ti jaketkin ka bakit? Nalaing kang agpabasol. Naa, nalakalaang king kati agsaw ta saan mo mat akwarta ti mapukpukaw. Anya ti damag na nasyoni. Damag. Nabirukan ka din ni Sabina ti mapukpukaw a pitaka na. Dayjay ka day. Saan ka nupay? Ni, apay ngay. Ay, jakman ammo iti dayjay a babae. Di na ammo ti pangidisdiswan na iti usar na. Siyak pa'y kit di ati pabasulin na, nana. Wan nga road, tunggal umay dito'y ayan kaw. Ket ti pitaka na ang mapukpukaw ti sangka istoryana. Ay, mangibabain nga rod, nana. Agsuspet samot nga min adagos. Nako nampay, ugali na ti kasjay. Una yan, nana. Agraman inosente, mairamanan iti kasjay nga aramid na. Ay, nakabutbut ang gayam ti gumatang iti istor na. No adda mapukaw, datao ti mapabasol. Sabi na bakit? Sabi na! Apay aya! Kita no niya dahit at day tikrits. Ay nawaw, ti pitakak mo't amapukpukaw. Makitam dayta. Di tamot gayam tinangidiswam. Ay wan, malagip kaun. Indisok dito, idinangalaak iti karton. Makitam dayta.
Pinabasol mo pa'y kit diti inosente. Ang demon is istoryaan iti sa bali lakay. Di mo ibagbagaan na saraka kung tipitakak. Tapno sandak apag panunutan iti dakas. Kasano nga na ariyang anapabasol lang. Adamutan kinkwa na ah. Diskarte na matan lakay. Di kagpasinsya kan kwa na. No aramidak dayta, di siyak tumatan ti mapabainan. Anya? Basta aguli magkalatang aminan unad. Ti kayat mo ka di asawan kat okay la ang ama pabainan ti sa bahala tao? Tinapatag kat nadalos ka? Nasarakam kanumutan ti mapukpukaw apitakam sabina. Ay nawaw, asino mat tinakadamagan nyo na nasyune? Nilakay mo tinangibaga kanyak. Ay nawaw, talaga mat dayjay nga unad ah. Pudno ka day. Ay kwa, wala na. Hindi sukgayam iti krits iti balay. Na-misplace mo mo ilagayam. Ay, wala na. Kat agpasensyakan akin ni Aryang. Ay, saanan nana? Di ulat tandakdakamatan iti sa bali, tinaamuan nyo. Ay na, kaasimot ani Aryang balasan ko. Iso ti maibabain no kastalaeng. Di mo matun ususaran ti kabarbaro apitakam sabi na bakit? Saanan tagim matangak manen iti baro lakay. Anya? Saan kun nga usaran pa'y day taapitaka? Ay nawaw. Apay mo it? Ay, kwa, ang mga numakita dagiti tattao kat siyak pa'y ti mapadaksan. Sika tinagkamali. Iso arumbang lang agkid daw kay ti pamakawan iti tao ana iraman. Saanan kun naklangarudan? Na, di mo among aklunan ti bidot mo no kastalag. Asino mat ti mayat ama ibabain ngay? Anyan tulangan ti panunutan da numaamuan da na misplace ko lang gaya. Anya ti kunayo, tatang? Labirokan kanumutan ni sabi na ti pitaka na. Pudno, tatang? Wain, nilakay na tinangibaga kanyak. Na-misplace lang arod, ano kasta? Pudno, ti bagbagakan ko na. Wain, nabirokan da kano iti crate si de balayda. Oh, makita yu data? Basta agpabasol latang aminan da dya babae. Saan ka diya nagpasensyakin ka, anak ko? Saan mo, tatang? Amangan numabain lang, iso akasta. Rumbang laang agbain tatang. Kunamlan asino agsasaw ide. Kumusta kan, Sabina? Ha? Arya? Damag ko kat nabirukam kanumutan ti mapukpukaw apitakam. Ay, kwa. Naimbag man ta nabirukam. Kwa. Iti krits gayam ije balay tinangidiswak, Aryang. Oh, makitam dayta. Na-misplace mo lagayam. Inraman nakpay laang ngamin. Ay, kwa. Pasensyakan Nagkamali aklaang. Madanaganak ngamin. Tada kwarta iti dadya apitaka. Maawatak no madanagan ka. Ngam saan mo't anasaya at abastag pabasol kalatan. Ay, amok dayta, Aryang. Jak ilibak. Siyak tinagkamali. Iso pasensyakan Sapay la kumata mapakawan nakmatan, Aryang. Napakawan kan, ngam ti kayat ko, kasaritam dagiti nang istorya am ngagtatakawa. Ibagam kadakwada ti pudno. Iti kasta, sa anak mo't amay babain. Aywan, di ka madanagan taramidak dayta. Kat ulitak manan ti agpasensyaken ka, Aryang. Ay, sa bali ti panagkita dagiti kalugaran tayo kanyak lakay. Ngamin naamuandan anabirukak ti pitakak. Pagadalam day tabakit. Ay, nakababain launay lakay. Intun sumaruno, agpanunot ka pa'y sakbay nga agsao ka. Uwan lakay. Saanan ang maulit ti kasday ngay naramid ko. Nasayat mo no kasta. Narigat nga mintag pabasol na awan ti ebidensyata. Awan ti daduma ang mapadaksan no di si kamot laeng. Ay, nawaw! Di ka agpabasol no awan met ti pamanaknak mo. Iti kasta kat saan ang maperdi tinagan kan dignidad ti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite.
Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.